Karbi Longri Abirta long pen adap Abirta kalang rapedo anarap hansmi aprang sinil hin pen adap kimi kadom bajrek do kadom non Karbi Longri Abirta long pen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kamsa esi non Abirta thepi lang pon sina Karbi Jukomar asong bolong komaji ro tumpen pherang kia mai kang nipon Langroya kung along prabjin pen border pitching na selam pivek thapusi rong pha rong rar tumpen kachuning ripon Loring TPI thielong isawa automatic electric scooter showroom kimikang pupon Dilai high school along engdeng ke pasalang kin dunetuma phan karchu jai mek kereng pon Non buthot birtan ton pen lang panisina Langper lapen singson havar angkang mati bukla Felicitation ke poropan angkang along HSLC lapen HS asalang kyundun arisoi jang atumaphat non ke wangji vu signify ner cap arni por phai cap apor malom Karbi jutang akhlam along karchu ponjia phan Karbi employed associations along komaji ro tumpen chisik ponlo labang so arni langper lapari singhason along ke du ant Karbi risoi jang atum engdeng kep la pen engdeng kri na salang ki undun tum an phan semikit stong dun pet ji phan alang li tum pen chuni ripon la pen abang so malong kachra put to dun abang phubang phi do an phan stami ki phukili li do kok pu bai fit stami labang so malong nang stong dun pet ji phan si Karbi chokomar asong bolong komaji ro amai phi langmir hansi pi pen chuni ripon thu Nili tumalong non bang harot trop student abang pu abang pia tum amen an ke nang le elo la pen nang ke le do lang kusi tame la so Abirta long pen ke bang pet ji phan si tuning lo la pen school ke hum koi ra ko lang pher la pen sing hason pangrum pet pen la si nili tum ari deng non nang ke le tang ke bang harot trop an ke nang le lo la si atop anu karju long le atum anta la so Abirta ke long pen ke bang en ji phan si ining theluba parang ke abi to ngunta chunili padu bondo Abirta kapal pali ediapa la pente ako tela bangso se las bangso karcho mai keteng ponolong nangrum central committee bentong keteng ponolong mate jonel committee besin nang itu parti beru pono Popolia ke ye committee intensi jonel committee intensi keteng pona so amaya bangke kacira kacito ke dolo central committee benta balada chokomar asong chokomar do ana tumata ceram cito dulu so mai no ke pachun along kacira nang cito do nato apan din pendang lo asama-sama kacira nang cito do nato ham la parjut to kopta hai la si la soar ni nang pachitong nang cetong apora teng nang cetong benji apa nilining thelo Lakhain ko ratrok durbagri MSC consent ke parlapot angkang diflusu rong phong arada tum langakung ke do arada tum pen non barla porhut arwi ga jang chipin midera jok pensi langakung atowar anbangki chingrai dun lablo labang so tawar si klim so maratum pen chinglok arta kyong sarphisur phu tum ta ani wangsi labang so tawar si chelat nanglo non bang labang so tawar ka chelat je phan isi ke phire mimi ang son si nang to koklo lasi prabjin ben labang so tawar border pitching na selam pivek thapusi rong phora tumpen Karbilong Thomas Council CM Dr. Tram Hang local MSc Mati EM Research tok pi tumpan chunuri pon kedam akasiksak kethek long pen posinili tum nang litum phan media tum phan chuphalo athepu dipluso Pratap Sinara rong basa phangcho rong lapelang mang rong ha rong la postai towar na bang arnisi aprang ta towar bipik dak dam dor de pin han seta parnisia ko lang ke theke bang pen posi la bang so the pai bang rai plin lo la pen posinon ta iri pen da chut phun phun na klong kar nuk bang lo la sila bang so towar long border picking tang pitha posi elitum masar tim Karbiang long tum phan kachuning riji phan sinili tum pini media hoi pen pachit thangi phan sinang le tum phan pha pon lo la sinona bang ke phunner cap anta avidela job phut trok sini an velo ada ka towar elam man si do cholo la sinon betai si lang the the des da mi thang ma sing rai pom lo yong si lang the lo te ni tum diplu so apua ala tha kadam basa phang chorong la pen aparta me Pratap Sinara rong
ตัวระบางเกรองพารารองแต่เป็นผู้ดิพลุโซฮัลปุสันจอมกิมีตุนตัวละแต่รังรองสิ่งรองหารองสันจอมlo seta hala puna san chom ta don kep don krip pho ne tum dole seta la tum pen ni tum ka do visung ra per lo ke dam ke wang to war asi aprang sta mela bang so to war ing han side la pen ke dam ta dam no pek bon seta e tum choro reun e tum asar em recharge tok bi la pen par mi tim kar beng long lang tum aning ke me pen apola bang so to war driver nang thok pi thu si non ma ke ing han bang aka vi son si thek pon long lo seta non bang to war bang ko ing right hu plin la pen avidiat pen apose ku ka chuni ri thu wai bang la pasan lo nili tum han kang hon wai kang long nang li tum kang hon wai kang long nang bipon ra nili tum han na bang so border picking nang ra bek tha posi nili tum ka chuni ri padi cream lo li tum sar em recharge tok bi la pen cm sar tu le ram rong hang la pen la dak lang li tum long jang thu thai jok plot pens electric mate battery pen kevek istar ke nam chi ning hang tum phan isi birta ke mi central luring tpi thia dungalong national highway arai along exwa automotive electric scooter showroom kimi kang pupon labangso showroom kimi kang pupon along aluhiaman pen pholoni center town committee chairman muja singh ronghang sorgari gang bara suryo rongpi video biswajit rongpi pholoni youth development committee atumpan chenglok kaprek man peng da chitong dun labangso showroom along pens EMIFR size mi long panji lapen ki labangso showroom alama puthak lardak pen ke chini jiphan liputangti 6361049575 lapen 6004140015 along humri ignon pholoni pen sar honingti Karbi Longri Abirta Pini nang litung la gulat kang pupon la so thak nang litung la thini lam public tum hapa chini pon alam the vet pen chini first ke litung la first khuli lo la electronic vehicle so like a low speed vehicle so la best about la so vehicle ke mane registration nang ne license nang ne but helmet bang inang ko he inke la lo inke tung nak ador bang ke 50 pence start lo so like other dealer pen nang 70 80 adi mane tum dak 50 pen start 50 pen long po lalo inke other that ke sub dealer tum dado jong se sub dealer nang pulote ni tum long wang si kiba melo like you can come and contact us la chi la ek bar ke char long pen kon des bat nang donji ke charge mane des bang le lage kon ma ke vek lo la si so kilometer di mane full charge bang le at least nang 70-80 kilometers 80 kilometers and you can mane battery extend me nang extra battery logai me la si stock battery ke 4 piece bang po so extra battery ke nang 600 ton me 6 lote like 100 kilometers plus nang tipo la pen dak location bang ke dak luring tipin lo ke dia ha luring tipi ka tulat amen bang ke sonang itum dukan ke DC EV scooters pula ke la main company bang ke Ashwa company under sini tum DC EV scooter pen cingpun lo itu onar bang ke nang li lodi akan si nang li men ni li men cesong terang lo inge pun ni li partner dulu Dipok Rajak Well, that exchange our side to the melon company. Exchange bang ke non ke avela but finance pen aloin Finance starting man ke? finance bang ke la kibaling lo according to the bank 10,000 15,000 si non ko bang ke finance bang ke kiba 2 months of kalau set selang la si 2 months yang la so after 2 months finance will be available lala Lakhain ko resi borzen MSc consensi ke parapon angkang July High School long pen peneng surina ko rapo parmant ing deng kep madi HSLC asalang pan paroi si angbong pen pan trok si kebra trok tokbor trok ner kebra an chpon dunlo pangrum pen bang trok si kebra sir kep asalang kin dun tumpan pinikar chu jai mek deng ponlo labang su karchu ajai mek along spali hi man pen abarem long kitimu KSA July head brand chunbang projen hanse KSA BRC Dunamaipu Nubin Rongpi retired headmaster Joy Singh Timung Dilai High School headmistress Joyati Teronpi cleared up English High School headmaster Jamson Ingti Sheridan English High School headmaster Rajesh Crow Holy Faith Academy School headmaster Bikram B Lapen ka prek manpeng da chitong dun
non uwi kimi ari sui janga tumpan raki hormu pen chpe helu nangji lapen ki toklang ga charlie na sami ning sipen ning ding lapen un amaki chipatuk pon nangji lansi mu aphi amaki ang mesen ang text sami chilong ponji lapen lahai uwi kimi atuma bhans asar pisar bratum ta chilangdun pa mi nangji pusi al hi tumpen chitong dun al hi tumpen ningji pon rin tangte non atapa birta alma kilan sikang ton poneglo lasin earning sam birta le ku thot chitong pon chilo na cardom